Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh i urnebe. Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh i urnebe. Svakog dana mlađi, svakog dana novi, nestrpljivi snovi, nestrpljivi snovi. Svakog dana mlađi, svakog dana novi, nestrpljivi snovi, nestrpljivi snovi. Dragi naši gledalci, dobrodošli na još jedno druženje sa nestrpljivim snovima. Ja sam Nikolina i u narednih 30 minuta ćemo se družiti kroz priloge koje smo pripremili za današnje druženje. Za početak, korak po korak o plesu sa magistrom Gordanom Oreščadin iz Novog Sada. Drage devojčice i dragi dečaci, svi plesači počinju od prvog treninga, od prvog plesnog časa, od slušanja muzike, od vrtenja po sobi pa do vrtenja na velikim scenama. Svi ti putevi od prvog treninga pa do prve medalje ili prvog velikog aplauza, glavne uloge u nekom mjuziklu ili nekoj predstavi, na nekoj velikoj sceni pred puno ljudi, svi ti putevi idu ovako. I gore i dole. Biće trenutaka kad će vam trener reći da, bravo, odlično si to uradila. Biće trenutaka kad će vas trener kritikovati. Biće trenutaka kad će vas roditelji kritikovati. Biće trenutaka kad će vas profesori u školi kritikovati. Ali vi nećete odustajati. I to je jedna karakteristika koja će vas stvoriti šampionom. Šampion ne mora samo biti pobednik u sportu. Šampion je jedna mama koja je rodila trojke i ona nije odustajala. Mogu da je pukne i stomak i glava od svega toga. Šampion je i neko ko se popeo na najviše vrh na planini. A šampion je i neko ko je ozdravio, ko se borio, ko nije odustajao. Znači, to je zajednička karakteristika svim šampionima. Nisu nikad odustajali kad je bilo najteže. A nikad ne ide samo ovako. Put nikad. U sportu, u plesu, u koreografiji, u životu. Nikad nije ovako. Uvek ide ovako. I nikad nije ovako. Nikad ne ide samo na dole. Uvek ide ovako. I onaj ko to spozna, ko se s tim pomiri, ko u tome nađe svoj mir i ko ne odustaje, on je šampion. Dragi devojčice i dragi dečaci, dragi plesači. U plesu postoje razni izazovi. Od treninga do nastupa, putovanja, priprema, oblačenja kostima, kidanja kostima pred sam nastup, pohvale, pogrde, u smislu kritike, podstreci ili neki nesretni događaj kao što su povrede, sve je to deo plesa. Isto kao bilo kom drugom sportu ili nekoj drugoj umetnosti. Ono što je lepo pri stvaranju je to naše sazrevanje. I mi kao koreografi i vi kao plesači, mi sazrevamo svakom novom koreografijom, svakim novim takmičenjem, svakim novim nastupom.
Kad god vi nastupate, kao da i mi koreografi nastupamo. Kad god vi pobedite, i mi smo pobedili. Kad god vi padnete ili se povredite, i mi smo se povredili. To su sve izazovi, to su sve situacije, to nikad nisu nesreće, to nikad nisu pogubne stvari. To su samo izazovi. Tako da radujte se novim izazovima samo zato što ćete iz toga, što ćemo iz toga izaći još bolji. Drugari, da li vi imate kućnog ljubimca? Ako imate, pozivamo vas da nam pišete. Možda se baš vaša priča o nestrpljivim ljubimcima pojavi u našoj emisiji. Postoji jedna emisija koja predstavlja pozitivne vrednosti, a afirmiše talentovanu decu. Tu se po prvi put predstavljaju klinci i klinceze koji recituju pesmice iz naše lepe Srbije. Počeli smo s emitovanjem u martu 2004. godine. Sada nas možete gledati na nekoliko televizija u Srbiji i Republici Srpskoj. Uz našu emisiju se možete zabaviti, ali i po nešto zanimljivo naučiti. Deci smo posvetili emisiju, ali naši gledaoci su svih uzrasta. Na što smo posebno ponosni? Samo oni koji veruju u svoje snove, snovi im se mogu i ostvariti. A dok se snovi ostvaruju, uživajte uz nestrpljive snove. Emisija koja ima ćirilično pismo, emisija koje vode deca. Mnogi roditelji imaju dileme da od 2. do 5. godine da li njihova deca mucaju. Odgovor smo potražili kod logopeda Marine Milovanović iz Logopedskog centra Fonema iz Valjeva. Često mi se roditelji dece uzrasta od 2. do 5. godine obraćaju sa problemom da njihovo dete počinje da muca. Kada govorimo o mucanju na ovom uzrastu, to je u stvari jedan fiziološki proces i odnosi se na misaono-verbalnom nivou i zato mi ovaj tip mucanja nazivamo fiziološkim mucanjem, odnosno razvojnim mucanjem. Zašto? Zato što na ovom uzrastu dete počinje aktivno da koristi sve glasove maternje jezike, da koristi proste i prosto proširene rečenice, odnosno da uklapa 2 ili više reči u rečenici. Kada govorni aparat nije dovoljno zreo, dešava se da misaoni tok, odnosno pretekne govorni aparat, odnosno da verbalni govorni jezički aparat ne može da isprati verbalno misao. Šta raditi u tom slučaju? Znači, dete kada počne uglavnom zamuckuje na prvom glasu, odnosno prvom slogu ili prvoj reči. Nikako ne prekidati dete, već ga pustiti da završi tu misao ili rečenicu koliko god to trajalo.
Roditelji su zabrinuti i onda često i sami prave neke ishitrene reakcije u smislu zašto, kako i krenu i sami da se brinu o tome i onda dete to stvarno uvidi, shvati kao problem i što je najgore, taj problem može da osvesti i da zaista to fiziološko mucanje preraste u neki vid patološkog mucanja. Znači, ono što je važno, nikako ne obraćati pažnju, već i dati podršku detetu. U smislu, sačekati, biti pažljiv. I isto tako, pri izgovoru, odnosno pri komunikaciji sa takvim detetom, koristiti što kraće i što jasnije rečenice, da bi dete imalo jasan uvid u sam tok govora. Kada govorimo o tom zastajkivanju, odnosno to se gubi se fluentnost govora, dete je onda zbunjeno, čak uplašeno, postiđeno. Pogotovo ako vidi reakciju okoline koja u većini slučajeva nije prijatna i roditelji se tu prepadnu i počinju da ispravljaju dete i da onda se tek dete povuče i onda možemo zaista da napravimo još veći problem. Znači, važno je da se da podrška. Naravno, ukoliko se ovo nastavi, obratiti se logopedu. Sada slede trenuci za lake note i lepe pokrete sa festivala plesa Igraj iz Valjeva.
Veliki pozdrav za gledaoce emisije Nestrpljivi snovi od Matije Nastasića. Slede trenuci rezervisane za naše najmlađe, koji su prvi put pred kamerama i recituju pesmice. Moj prvi mikrofon. Ja sam Anđela Grujić, imam 7 godina. Pesma o bukvaru. Rodilo se jedno slovo u nečijoj maloj glavi. Jedno slovo sasvim novo, znanju služi, pamet slavi. Gde je slovo, tu je knjiga. Gde je knjiga, nema briga. Sve bogatstvo i imanje daću da bih znao znanje. Baš je bukvar knjiga fina, od davnina, od davnina. Svako slovo otkriva ti nešto novo. Svaka strana iz bukvara novi svet otvara. Ja se zovem Elena Pavlović, imam 6 godina. Igra kolo naokolo, ponedeljak momak jak, kolo vođa lak. Do njega je utorak, u sredini reda, sitno veze srijeda. Četvrtak se klati, njega petak prati, a subota sama prepliče je nogama. Na kraju u vencu, nedelja na kecu, otkad su se sastali, nisu s kolom prestali. Ja sam Ivana Snegić, imam 6 godina, pošao Meda u dućan, nije rekao dobar dan, već je rekao dobro veče, a to veče ono teče. Pozdrav i poljubac za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Ne odbacuj me kada postavljam otvorena pitanja. Ako to uradiš, vidjet ćeš da ću informacije početi da tražim na drugom mestu. Ne pokušavaj sa pridikama. Bićeš iznenađen koliko znam šta je dobro, a šta loše. Ne traži objašnjenja za moje loše ponašanje. Ponekad zaista ne znam zašto sam nešto učinio. Ne čini da se osjećam manjim nego što sam. Odgovorit ću pravići velike gluposti. Ne budi nedosledan, to me zbunjuje i čini da izbegavam sve što mogu. Ne iskušavaj previše moju iskrenost. Ponekad sam preplašen i govorim laži. Ne radi za mene ono što ja mogu sam. Tada se osjećam kao beba i mogu da nastavim da tražim usluge. Ne pretvaraj moje džešće u grehove. Moram da naučim da pravim džešće bez osjećanja da nisam kriva. Ne štiti me od posljedica, moram da učim iz iskustva. Ne obećavaj. Možda nećeš moći da ispuniš. To će narušiti poverenje koje imam u tebe. Ne zaboravi da volim da eksperimentišem. Tako učim. Navikni se na to. Nestrpljivi snovi sa posebnim zadovoljstvom predstavljaju talentovane klince i klinceze iz Srbije. Nestrpljivi snovi su prepoznatljivi kao podrška talentovanim klincima i klincezama koji postižu zapažene rezultate i dokazuju da je za dobar uspeh potrebna volja, ali i veliki rad i posvećenost. Kada se ujutro probudite, imate 2 izbora. Da nastavite da spavate i sanjate svoje snove ili da se probudite i pratite svoje snove. Vaš izbor. Ja sam Manja Radojević, imam 16 godina, učim u Tehničkoj školi Valjevo, odličan sam đak. Bavim se plivanjem već 8 godina, od svoje 8. godine. Pre plivanja sam se bavila baletom 6 godina i bavila sam se isto i odbojkom.
Najviše sam zavoljela plivanje, zato sam i tu ostala. Veoma sam uspješna u ovom sportu, mnogo treniram, mnogo se trudim, imamo baš dosta treninga. Za sada imamo 6 nedeljno u vodi i 3 u teretani. Dok nije bila korona imali smo 11 nedeljno treninga, to je 8 u vodi i 3 u teretani. Dok je školska godina isto imamo 6 u vodi. Proglašena sam ove godine za sportistu grada Valjeva kao stariji učesnik. Također učestvovala sam na dosta međunarodnih takmičenja. Učestvovala sam na državnim, prvak sam države na 200 metara lezim stilom u seniorskoj i juniorskoj kategoriji u malim bazenima. Također sam i treća u državi na 100 metara lezim stilom i u malom i u velikom bazenu. Najznačajnije takmičenja su mi međunarodno u Zrenjaninu, Grand Prix, onda na 11. aprilu, onda su bila međunarodna u Bosni, Makedoniji, u Srbiji ima dosta isto međunarodnih takmičenja. Ovako najviše volim Petnica kup ovdje kod nas koji se održava zato što je na otvorenom bazenu. Super je druženje, ovako drugari iz kluba su super. Putujemo mnogo s trenerom, obilazimo dosta mesta. Imam velike ciljeve što se tiče plivanja, voljela bih da budem olimpijski prvak, da obaram rekorde, ali do toga ima još mnogo. Sada prvi cilj mi je da uđem u reprezentaciju, ako je to moguće već sljedeće godine. Pa ujutru, evo na primjer danas, jutro sam imala teretanu, sat i po vremena sam imala trening u teretani danas, poslije toga sam 2 sata vozila biciklu. Trening kod kuće mi traje od 45 minuta do sat i po zavisi i trening u vodi uveče traje 2 sata. Preporučujem da krenu na plivanje još dok su mali, u mlađim kategorijama, da nauče da plivaju, jer plivanje je jako zdrav sport, ne moraju profesionalno, ali ovako mnogo je lepo kad znate da plivate, pojedete s društvom negdje i vi znate da plivate, nema potrebe da budete non stop u plićaku i sve. Ja sam Maša Cvetković, imam 11,5 godina, držim 3 državna rekorda na 1500 metara kraul. Isto imam i 3 državne medalje i pozdrav za gledalce emisije Nestrpljivi snovi.
Slijedi jedna poruka za roditelja od Uroša Petrovića, književnika. Uroš Petrović, književnik, koautor NCT sistema učenja. Pa mogu bi da poručim roditeljima da shvate da je što je neko mlađe, to je važniji period u životu i da ne postoji smisleniji posao nego bavljanje decom. Dakle, to je prvi, glavni naš zadatak. Ono što je čudno u današnje vreme da su roditelji paradoksalno malo prezaštitili decu i onemogućili im da imaju detinjstvo kako smo sami imali, već uklonili razne prepreke, uvek pokupe igračke za svoju decu, a to su opasne poruke koje oni kasnije nose kroz život. Dakle, deca treba da se igraju, da imaju svoje obaveze, da znaju gde je granica i da budu spretna, a to je zadatak okruženja. Do pre par decenija smatralo se da je i inteligencija, recimo, i ostale sposobnosti da su nasledne u 100%. Danas se dobro zna da nije, već sve to zavisi od okruženja. A ko pravi okruženje? Pa mi, koji smo s njima kada su najmlađi. Dakle, najvažniji ljudi u svačijem životu jesu oni koji su sa njim kada je on najmlađi, a to su vaspitači, učitelji, roditelji, pedagozi, psiholozi i ostali koji se decom bave. Nažalost, za jednu od tih kategorija ne postoji škola, to su roditelji, tako da, eto, budite aktivni, zainteresovani, mislite o tome. Draga deco, znači, iskoristite taj najčarobniji trenutak života, nema važnijeg dela života od onog u kojem ste sada. Dakle, sve što vam se sad dogodi, ako se malo pogleda unazad, jednog dana može da se pretvori u neki lepi vatromet, a svi znamo koliko je on veliki, lep i odakle se sve vidi. Dakle, budite radoznali, otkrivajte svet, igrajte se, okušajte se u što više sportova, vidova umetnosti i ostalim stvarima, jer sigurno ste u nekoj od tih disciplina šampion. Samo je vaš zadatak da otkrijete u kojoj. One koji vole, prate i gledaju redovno emisiju Nestrpljivi snovi, pa neka budu još nestrpljiviji zato što tu imaju šta da čuju i vide. Svetski dan plesa slavi se od 1982. godine. 29. aprila i širom svijeta čitaju se međunarodne i nacionalne poruke. Osnovna ideja tog dana je podsjećanje javnosti na ples kao umetnički oblik izražavanja te uživanje u njegovoj univerzalnosti koja prevladava sve političke, etičke i kulturne prepreke. Ja sam Ljuba Stanković i živim u Beogradu, imam 6 godina. Ja sam pobednik Pinkovih zvezdica. Pozdrav za gledaoce emisije Nestrpljivih snova. Nadamo se da ste uživali u izboru Nestrpljivih snova. A u sljedećem ćemo biti još bolji. Vidimo se za 7 dana na istom kanalu i isto vrijeme. Ćao! Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa, mi lečimo tu